Kakenhon juga United Democratic Alliance UDA kebayalam du ba tenyual dekar kelaya kendu menta kesengi usembut menteri rangba kejelang ba Preston Tensong ban pentep ke jinglong kesan hima sima hasil Autonomous District Council kabala ban wanra wat da kejing sencar administrator rule haka council kejing kendu jengki kelong ban ujor syaka sorkar halor kejing keno le don bor u chairman ka council kumba kalalong haka arpo tarik unai weng bakala don kejing khaj kejing tunju bor haka KHDC bat mentaru kejing don breu kolong baya khaj markat sangut bat kam don jingmot yu chairman ban tevot aka jinge tenju menta kasngi UMDC ki UDP uba bendu emlanong ulong ba toko we kaliang ka don khat sangut ki MDC bat kaliang jong ba tenwel ru ka don khat sangut ki MDC haka yeng ka ba arp khandai ngut kumno kin treye ka kam bat kin la ban penya ka kam klam ka jing pun pan ulong ba jing wani kendu yu ba Preston kolong ban pentep syaka sorkar ya ka e ka bajia bat ai ba ka sorkar kan le ka kamram jongka laban kedau hang ne baga jinge tunjuk bor menta kasngi ka arpu artrik unai weng ki khat sangut ki MDC ki UDA kimle jasim benta namar kim sngo mentoy ke jingsha siliang ucharman uba pensengan NCM bar ki yeng dor bar kabala penong ki election kala jet uba latte blang har kongor ku UCM bala la ka ki rule la penlong ba kala long mo ya ka tangi bong ne ka pangikran ya pi menta ka long kumno kin penyai now onwards jahmat kedai stability dia ni keren benda. Jadi kinum lawan penyihat nama ba kedon khat sahabat sah. Coba kumta boleh serendar no isi yang mana bat niwal cuma benlo bubur serendar no. Ipala kecil ba ini namuan su ba ini lokal ni kon. Ha ke ipa ban don jimun toy. Kalau bias. Bang nim so don jimun toy. Namar pangidon khat sahabat sah. Point number 1. Nim so don jimun toy na bangi langsung tu ba chairman ulalong partisan ba ulalong liang lupa. Ika jeng risan ni o kajeng serondari siam yo ba kempoi ki MLA ki MC wala mo. Bagle chutura. Kempoi arnut. Kempoi arnut ki MC chutura. Kita kata ni dan ya ongi bi menda kita kan no. Kimton kan sao. Kimton kan sao ki kita kata kalian itu kiba ya. Kita kan sao. Kita kan sao ba ki ngi kan sao. Bagi kami tahu keluar terbar tahu. Ada kalau change ke equation, bagi dah khatsah bila pun khatsah, tapi ada kau ini, ini khatsah, tinggi orang khatsah. Ke status juga kalau reduce, memang. Ke status juga kalau reduce, memang. Is he not the chairman till now? Kayak kita kan cuba. Habu dong deh chairman, kamu ke status chairman ya, ukondok mu. Kondong kumno lawan kenal ordinary member of the house. Kamu you leave it to the wisdom of the government. Kamu bah kalak banpoi ke administrator. Anything is possible. Anything is possible. May not. Tapi ini iwan itu baik jaga ika belajar. Iwan itu baik ika belajar. Kamu timpang bicara. Because role yang chairman kalau very partisan, you have seen very biased. Nado untuk singa puteri. Ulah circumvent. Yaki rules kat pun kamon jungu, we interpret kat pun yaki rules. Sipang dah kumi, sipang dah kumtai. Te katar ko dengar, no, Sherman ko beri jungi. Ukulah no ikan orang jungu. Katar ko dengar mereka bagaimana itu? Katar ni apa ni itu? Ya prinsipal menginong asal kumting kim lah, kin hapet dia kebetulan kam ke begini. Te kumbang lah, hidup mentah. Kedon ketai, dikulung penyanyi dia secara kata natong siapa kita ketai, nama kita mok democratic system ni don kami ke majority, hendak ni don majority, no majority at all. Boleh pemilik mana terbaru? Boleh pemilik terbaru mana? Pemilik pada terbaru mana? Boleh.